Hello, one more time. This is Bridge TV. I go by the name of Shamacheya. Unko mubizi, iyi ni sport kuri Bridge TV. Ni channel yanyu ya sport. Amakuru yose ya sport muzajya muyasanga hanga. My name is Shamacheya. Kora subscribe, like, share and comment. Tujye tubana. Yes, uyu munsi nifuje ko tuza kuganira ku ikipe ya Manchester City n'uburyo yaspendinze amafaranga yayo muri defense yayo kugeza ubu ngubu uteranyije imbumbe yayo yose ari amafaranga miliyoni 600 z'amaeuro. Rero ikipe ya Manchester City ikunda kugura abakinnyi kuva aho Pep Guardiola yahagereye, kuko ni umutoza ukunda kugura abeza. Rero Manchester City naguhitiyemo abakinnyi bose kuba kubwira n'amafaranga bagiye bakostinga kugira ngo ubimenye neza cyane. Rero rekamere kuri Joao Cancelo ni mu defenseur Manchester City yaguze imukuye mu ikipe ya Juventus, imuguze miliyoni 65 z'amaeuro aho hari muri 2019. Rero Joao Cancelo yaje anabahenze rwose cyane, urumva ko miliyoni 35 ni amafaranga menshi. Hanyuma undi ni Manuel Akanji abo bamuguze miliyoni 15 bamukuye mu ikipe ya Borussia Dortmund, aho ngaho hari muri 2022 bamuguze miliyoni 15. Ubundi ni Aymeric Laporte bamuguze miliyoni 57 avuye muri Atletico Bilbao muri Espagne, aho hari muri 2018. Aymeric Laporte muramuzi, aba Fransa ubu ngubu akinira aba Espanyol, nyuma yuko aba Fransa banze kumuhamagara ahita afata gahunda yo gukina abe Espanyol. Uwo ni Aymeric Laporte waguzwe miliyoni 57 z'amaeuro ava muri Athletic Bilbao. Haza umushyashya muri bo yitwa Josko Gvardiol aguzwe miliyoni 86 z'amaeuro, kuko yanakina agahego kuko ari we defenseur uhenze miliyoni 86. Gvardiol kuva mu ikipe ya Leipzig, iyo ni ejo bundi rwose nta cyumweru gishize Manchester City imuguze. Hanyuma mitenja kuri narimvuye kuri Josko Gvardiol, kanje kuri uyu nguyu bamwita Nathaniel Ake yavuye muri Bournemouth ari impizanyo ya Chelsea yaramurangaranye nyine ntiyabonera umwanya. Guardiola mubenguka amugura miliyoni 41 z'amaeuro, miliyoni nizo ndi kuvuga z'amaeuro, bakura Nathaniel Ake mu ikipe ya FC Bamaze. Ikamve kuri Nathaniel Ake ngiye kubita Ruben Diaz. Pep yamuguze amukuye muri Benfica muri 2020 kuri miliyoni 62 z'amaeuro, wongeyeho Azon za miliyoni 3. ubwo zose hamwe zabaye miliyoni 65 yaguze uyu musore Ruben Diaz. Mve kuri Ruben Diaz nje ko bita bamwita John Stones yaguzwe miliyoni 47. Miliyoni 47 ntago ari amafaranga make ku defenseur y'Uburayi, ni amafaranga menshi. Miliyoni 47 ava mu ikipe ya Everton ajya mu ikipe ya Manchester City. Abo bose nkubwiye, abo ba defenseur nkubwiye bari aho ngaho bose, ibyabatanzwe ibyagize gute byose ni miliyoni 600 z'amaeuro. Nyavunje mu manyarwanda ntabwo nshobora kuyavunjamo ngo binkundire. Se wowe nawe uyabare uze kumbwira. Iyi ya Bridge Sport TV nakagaruka, murabizi ko buri mwanya tuba tukubwira niki kiri kuvugwa. Agobe ne mushishamakeya, komeza ukore like, share and subscribe. Tujye tubana buri munsi.
ayo ntababwiye, ayo ntabanyuriyemo, mugenzi wanjye Shadadi Habimana aba ari buze akayanyuramo. Ciao ciao.